hampang song song ingkoi rapia tu perang kia mai kang nipon Koilamatika somari PS along Kongres kang dangamai kang nipon Nomati constituency arlo pon dikat along BJP candidate rally kapadupon Langhin goroi mari pathok lamlong Kongres atum vote ke hangdam Aprangsi berta kelang arato anaphan nilihin pen kardom pajirlo kardom non nili karbilong ria berta ke thanabang sami ojang terangpi non berta angton pen arjupon Veskar bianglong vote hadlang so LEC along BJP pen kachitoidun Rupsing Teron Mei meeting along 6 sidola puthak kalili kalanglang kejai thabret aputhak hampang song song ingkoi raplia tumpen ningkang samsi chepaklangsi perang kia mai kang nipon ang hoi kang nibom vote hadlang so BJP pen karjab dunabang phupen kaningji 6 sidol amonida tumki reng angjang nangpo perita jingthang thedat nangpo pupen chenglok kalili kalanglang kejai thabaret ki chokchi Rupsing Teron alangli 6 sidol aputhak thang chini ne lapen thang thekthi lapuston ki lunai amonida phan BJP atumpen ticket ki pidet ki radatum koson pensi pahaidun po lasi veskar bianglong arad do anta lapuson ki luwok abang phuaphan vote ki pi pedet ji aphan hampang song song ingkoi raplia tumpen kachuning ripon Perangkia mayalong hampang song song ingkoi rapli convener lit son rongphar KA mai phu abinas ronghang lapen kong chunbang amorjit timong atum chetong dun tasi ni li ke tum dak rong sir pu ko nang dak te bokhet yai katha pan ni li ke penan lam ke ni li bane chedan de so le lam ni ke chedan du bang pelo alang li teng pro te 6 schedule arona teng pro tante 6 schedule plong te moni de tum bang ke non son ape ave ari ave te nang po pusi ke po alam ni choche alang li ke akam da ke klem da people ma look at take usumar tum phan penang usumar tum pangrum si di porong su pilong si ape ave ari ave akan aja dari pinsi latung proses on pedam hai malo toy ke ya kata sih gitu. Nalitum ladak nang pale bot ke party piklo ning sami piklo. Sejak sana dan nalitum han kini nang chup hapon alam thela pelo tum ke dam tang song ka rapi atum nang che song mon bang bom lo. Lapen labang so lam klar ke tum ke dam tang por dan tum GP lo, che than lo, che bak klar lo. Stamela non bot hat lang so LC ben ki thurdun labang so Rupsing Teron po mo de bang kilu ta bang apar lu thupi tum le bile penang alang li labang so lam si ruitlem da so sen no litum theklo. Ingkora pipen itu labang so reng angjang nang che song ke labang ke sikidul lo pula reng angjang nang po pula tum ke tham jali alang litum dak kacari tum sikidul arona teng ben ke claim ke dam de ko ane apong aningkan litum ladak memorandum ki ben chenglok ke claim ke dam asona mungnai pun tum so than dera pita alang litum ke claim pang kriwe joni salang tum yeltum kar biang long ada tumari so jang tum ke nona por ke la panang deng wang nang kok litum claim ke dera joini palang tum therak thekji mane pukama tha therak thekji mane la pen labang so claim ji mane pukama tha mesi litum ke la posong ang deng ke deng pon la pen la chodak lem tum PIL dai tum la so again se pida pipindo sabe pinier ni bang ke alang li election campaign along tin ta alang ke o komania muka jai kathar si alang li phan alang ke kachar li ring so jang phan palu palom ben alang reng ojoi pa kapache song di fu hi thilong kapadam jat pu jai kathar komania muka joni tum la ke claim gali hala sopor ke jai kathar gi tum dim long wang ta bang belang stami nili tum bang ke methang jong karbia karbia long ri phan methang adim han kacherai komji kachema tha halbang so joini sinili tum ke claim chot laben hala so joini tum ke claim ke nam ko chot lasi Rupsing Teron po muni da phan son la an ki ludet ke lom dera muni da phan son ticket ke long lok made botha dang so LC ben ki thurke la ke nili tum na mangu zer do lasi halbang so arat tum tak botha dang so arat tum bang ta alang li tum hin ben ku PC kama thaponji ma jong se alang li phan se pa hai thule thot dang pode la bang ke manghumi me lam ka che song lage reng angjang ka che song nang ko bang ke la lo ni tum da carbon law tomos council kachari ke thi din tum 6 schedule arona teng kan ke claim nang ya kam claim credit la sabang ka pressure jate alang tum han ko son si tum constitutionally itum abang so water list itum ko son si mithang ron ka che se mayo hal so alam phan si tum ke reng angjang che song nang ko stami non alang litum ka matha bang ke reng angjang bang ke 6 schedule si ke than thu 6 schedule ara tung reng angjang nai punang than thi madi ho ni tum ke ka che song ka pressure government tum ka pressure jate ni tum ara ni tum rights ni tum chelong e nai ko phan si 6 schedule teng si
election punon ajat punon as per 6 schedule sini tum chulong kan ipo phansi la so kachesong phansi ni tu reng angjang kachesong 6 schedule ni tum reng angjang dulu po hane 6 schedule na than kali la sinon son Rupsing Teron so inut ala hipi leke men me kang tang ko so na muni de phansi non kotha lang so pension so candidate hipi alang Puson si mansing rong piningkan ko ani MLA man deadlo Assam Assembly long border issue lam ni ningje don tekte inu doctor ke pas munit Rupsing Teron constitution thangchi ne avi wochi ne pina munit sino border issue lam kopine boreng war sagi pia lam kopine development alam giningje hemprek alam giningje article 2 what is article 244 alam alam giningje nitum mang humi melo lagi aku itum non ni kachuni kan karbi ang long la pen bothat lang so ke do karbi so lang do ra phang kachuni kan Rupsing Teron son son leadership phanyong se nale to ka pahai bode lagi itum hadagat long ke itum khai ki vir ru sini tu kang tu ate ko pilo polote eli to Rupsing Teron ko pilo constitution ke reng angjang si do nei polote hadak long ke do bothat lang so long ke do hawar karbi tum reng angjang si do ma do de ma didi ate Rupsing Teron ko so sini je long pokor so la alang inut konsil long ni kanani arleng thi ye man elu Kami non anda constitution ka chini ke karbia khai dum inglong so khai dum gereng angjang do nei posi non a constitution amendment ka ningje nasi brason alang da so statement ki pijos aku ningje bom lang bote pena dik so song do an chelang si Rupsing Teron against ke claim phana ni tu chi sigding alang ni phani tum batai lo ke puje ni tum ke la bangso ka chi song ke la ke ni tum 24 plus jung aphan ka chi song li karbia khai la pen inglong so tong yok plot nei po phan sini tum la bangso reng angjang ka chi song constitution le reng angjang do noi pule na toy kali ichu chi pading ham le constitution le tan kali bosta ka chi le constitution na thali Rupsing Teron la chini nai ni tum ka chi song ke la khai phan man sini tum ka chi song alang li non MLA candidate mandat along adam si constitution alam ke thandam reng angjang hello 6 schedule pu kuna lo ke tok ke ni tum da arjun tum dulu po na si ke tok ma Rupsing Teron rat phan than tha 6 schedule constitution lo 6 schedule constitution lo je karbia khai inglong so tum reng angjang ni pu kuna si tok ma jong si do de than thu tha ulta ni tum si kar jang tum lo ate constitution ni tum never teach that the tribal should be naked pu nang than the ni tum phanu ni tum inglong so reng angjang do nei pu nang than the sistami ni tum people so reng angjang lo pu ni tum kamat tha lo je pini pena byo si le tum la so itum protected kali itum constitution itum chepakarek don de chebunai don thek thek pula de pena dik ke itum inglong so itum tribal tu itum karbi itum samne pena dik ali long wa no reng angjang pi di he me rin ta vidya ti pula so a joy ni sin itum reng angjang ka che song jo constitution le itum reng angjang do nei pu na ku gali Rupsing Teron non along my meeting lo batai kaningji lo solam do pilo kasi non a phong MLA candidate alang li phan BJP pen ticket pilo asi BJP party dum dala ke party la pen Rupsing Teron ta phan alang phan inut constitution luwa inut ameka ve phang jasi to war ka pajalo la si bothalang so hawar lo ke do kar bi dum ke ameka ve muni dale dar si blong si dun polo te lage bothalang so hawar kar bi dum the paijang dum rup Rupsing Teron lo si athe government policy lage inut constitution thek the muni ABC thek pina muni si ledar paman polo de kopilo than thek inu doctor ke manta doctor por hinikan higher secondary pass that pen doctor ninkan thom por hilang special course la mansing rong pison so MLA batai kan man elo hemprek lam thininge Rupsing Teron kopi hemprek lam ro ningje ko kopi development o kan thek ko la sinona por ka nilitum ka chuni kan so in ko apli ban ka chuni kan tung ke la je bothalang so long ke do 20 ST constituency long ke do kar biatum apen inglong so tum non Rupsing Teron son leadership phana bangke non alang phan non isi hikha ke pinai ba lesson ke thaning e porlo alang lilo non son la son kaningje thap kaningje pru apon non alang phan kang sai nei porlo si nilitum ning thelo bothalang so long ke do kar bi pan inglong so do ka do we non Rupsing Teron phana pang thek ku sini tum ning thelo si nalitum ma theng no pen sini tum bang so message ke pikan tu selam jai tekang pulatang nili tum song ko rapi rong sar tum celang pet song doan tum celang pet si kali puluten Rupsing Teron against bang made alang lia puthak tum hadak bang lam bang ninggenan kokpo made alang lia against tum tam nang kokpo lapan tum labang so press media thui sia lam pachini yang tum lang song ko rapi ahin pen ke pinier nian ta as judgment pet ratchari bolong ke tum chepa hun depin lang cherap dun depin lang stame penang song tum do penang ratchari song tum do itum song ko rapi tum hanta alang itum ratchari long nang patipon made la punang ke jokpon apuson heglong se alang litum ta la puson claim credit pas tuni riglo kali pulatan ni litum stame alang itum puthak kaningje bang li thetini bang lambang paklam na policy la ini litum ke non anda itum as a neutral body son donang litum ke mang chunchetik la pen itum la bang so lam hoi ki bi high court la bang so PL abang itum chunchetik bang ke itum la bang so teng do thip lang la pen dia pisil lam ratchari long cepok on dia la bang ke ni litum hala so pisit do matha po sinon judgment pet bang ke ni litum ke ratchari long ke cepok on dia la especially pini la bang so long bang ke itum la bang so Rupsing Teron phan la bang so lam tare pilo than le thot lo aprang de tum e phong puelo sinon ta
alang li non antai tum la puson si ninjenang komlang komane jai kathar pen se tum na pacera pang komane rat cari som se tum na pacera pomlang purte tum ke dam tang poro bangke Rupsing Teron pan tum sodak pening sai ponji la se alang li tum se cepak kengke pomlang pulutang te alang li pan ke tum isi bidikang li mensai arsik jit alang li pan tum isi kelang ponlang padu ponji la si Kedamtang there poni phai ingkoi raga thomarni Philip terang ahem along klamalong customary PS Congress kangdang mai kangnipon Mei chepahem phupon President Benar Sondronghang Vice President Elias Phangchu Vice President Dhoniram Rongpi General Secretary Fabric Ro President Ram Rongpi Lapen Longsing Ingti PCC General Secretary Ratul Terang PCC Lapen akaprek along pen Congress along nang chepa ogdu BJP along Klembang President Philip Terang lapen BJP along Klembang Secretary Moses Rongpi lapen Rongphora datum Congress along cepa ogdun non kewang GMLA bangki Congress atum hai along lapen Dr Numol Momina phanki paremvek nangpo lasi banga khai richoki pacholong li det jia phanle nilep arada tuma bangki reset pende dona lapen non kewang jia bangki Congress hai vek po pusi mayelong ningjipon nilepen pherangke Rupsing Teron karbilong ri bertalong bertanang pali aman ke do MCCI pen gewang Presiden pen te Vice President Engineer Secretary along tum Congress ai long pini ko PTC ni tum BJP Janata Party pen kopi pos ini tum cipo ogronang kok malake dening kang sampen lapen along tum along claim no tang te itum karbia khe phanta si kachilang no nang thek lapen kichipa chan nang thek kasini li mathadam koi dam kel halo athema itum non aphong bangke MLA kilik aphong bangke itum karbi majority sia kenang shot pen proporsi ni tum ta ning samjin pen si uthot badak Congress ai mate itum la so MLA kilik long ni tum kadoko ve claim rapeji lapen kachitu rapeji ke phai du yi phasini li ni ha lasi la bang so long G2 pining we kiwang asar tum pen stame ni tum han mission pen la puson ni tum hala kicha la pen ni tum hala ki deng pot ala tum hala ki rupi parpi mason la pen ni tum BJP long penangana ningkan dolo kidam tang ningkan suri ni la clear ningkan na porben joraming leng alang li MP ki thurhut pen sini tum la bang so long chip ogdon bos tame alang tum phani tum thangda sorsada mwe bos tame piniar ni ke ni tum karbi akhe kachilang nangji lapen kachirap nangji lapuson kidukok pena porsi pini ni Congress along sta meni tum mission mi pen ni tum kachipa okonji phasi pi kadoko ve rat angno lapen kithe gidingang no tamel ni lam chak pilo alang li dum along ki phai dunja phan lapen kadoko ve kachirap chitu dunja phasi ni pini kadoko ve hem Congress aya kardom pi pajelo Hawar ke hat LEC BJP pen kachitoi dona bangphu ake hai Rupsing rong hanga phan ong dung avut pen kapahai ponje phan pini man pen kedo Karbianglong Autonomous Council Deputy ake hai Ritis inghi japonsi hadaga rada tum pen kilometer inkoi an keng pen armu chejeng ponlo bangso arara mai along man pen kedo Karbianglong Autonomous Council CEM Tuliram ronghang MP Horen Singbi MLA candidate Rupsing ronghang Deputy Ritis inghi Karbianglong Autonomous Council EM Khonsing Rongpi EM Rupsing Teron lapen ongdung kethi geding manpeng kidotung chetongdun kedamtang MLA kilika hot akehai Joyram ingleng suri trok kep avut pen chepahai pondo sita hala sohut ki Karbianglong Autonomous Council along Congress atumsi Council chari bom ahotlang bon sita non ki Karbianglong angkang ki angton pen BJP si charilo lasi ongdung avut pen highway pupusi hawar ke hat LEC candidate Rupsing rong hape ninjito Komarabang kisi job card reson card kilong le atum aphan non MLA kilik ki high pen jasemet kilong le atum aphan palong lapji lapen alang itu nangki pidon apin pur alu ating pen non MLA kilik ki jopen asai klempon pit pusi Karbianglong Autonomous Council CEM lamchak chipitekang hawar ke hat pen pherang ke vai song terang Karbilong ri bertalong bertanang pali जब दीपू हारोघाट और बोथेलांग
এই 5খন কেণ্ডিডেট আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ 5জনৰ জীৱ। আচ্ছা, কংগ্ৰেছে অভিযোগ কৰি আছে আপুনি হেলিকপ্টাৰ উৰাই আছে, তেওঁলোকে মানে পাব্লিকৰ যি ধন বুলি কৈছে। এইটো পাব্লিকে দলহে দিছে, এইটোতো দলে দিছে, দলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি দলে দিছে, আমাৰ ফালৰ পৰা কৰিব পাৰিব নেকি? আৰু এইটো পাব্লিকৰ উন্নয়নৰ লগত পুঁজিৰ পৰা ইয়াত হেলিকপ্টাৰ আনিব পাৰে নেকি? এইবিলাকৰে অপপ্ৰচাৰ। কোনোবা কেম্পেইনাৰ আহিব নেকি? হা, কোনোবা ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ 26 আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেখেতে আহিব, খেৰণি আহিব, তাৰপিছত সেইদিনাতে আকৌ চুকিলা যাব বোকাজান সমষ্টিত, আৰু 28 আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল তেখেতে আহিব। ছাৰ, দেখা গৈছে মানে প্ৰথমবাৰে আপুনি হেলিকপ্টাৰ লৈ নিৰ্বাচনত নামিছে, সেইটো কাৰণেই চৰ্চা। Pini there poni phai ingkoi rapli langhin goroi mari pathua klamalong dipu lapen hawar ke hat LEC Congress pen karjabdu sumrong hang lapen Sanjip Teron tomaphan vote ke hang pia mai paman pon la somaya long aluhia man penang chetong dun apurba Kumar Bhattacharji Barwa Ramana KADCC Maipu Khorsing Ingti Sumrong hang Sanjip Teron KADCC Dun Maipu Ratul Teron Kongchonbang Dr. Mongwirongpi Asuk Teron pen chenglok pinang an Congress along klembang pubang piatu chetong dun राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, रिपुन बोरा जिंदाबाद। সেই ৰেছপন্ড মতে মানুহবিলাকে কংগ্ৰেছ গ্ৰেণ্ড এলায়েন্সক যিটো মহাজোঁট, কংগ্ৰেছ মহাজোঁটক ৱেলকাম কৰিছে, কাৰণ বিজেপিয়ে মুখত কৈছে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে, কিন্তু সেই চিণ্ডিকেট ৰাজৰ বিৰুদ্ধে সাধাৰণ মানুহে কৈ পোৱা আটাইতকৈ বিশেষ কথা যে কৰোণা যিটো পেণ্ডেমিক পিৰিয়ড আছিল, সেই সময়ত গভৰ্ণমেণ্টে যিমান ধৰণে ৰাইজৰ পৰা সহায় লৈছে তাৰ বিপৰীতে কিন্তু ৰাইজক তেনেধৰণে সহায় কৰা নাই বা দায়িত্ব পালন কৰা নাই। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, যিবিলাক তেওঁলোকে বেনিফিচিয়াৰী স্কিম কৰিছে, all beneficiaries are belongs to the BJP party cadres, not the general. It was a ডাঙৰ কথা হৈছে। আৰু কংগ্ৰেছে যিটো 5টা গেৰেণ্টিৰ কথা কৈছে, সেই 5টা গেৰেণ্টিত মানুহ আশ্বস্ত হৈছে, কাৰণ কংগ্ৰেছে যেতিয়াই পঞ্জাৱত চৰকাৰ বনাইছে তেতিয়াই ফাৰ্মাৰ্ছৰ যিটো লোন আছিল এইটো ৱেভ কৰি দিছে, মধ্যপ্ৰদেশ কৰিছে, ৰাজস্থানত কৰিছে, ছত্তীশগড়ত কৰিছে। গতিকে কংগ্ৰেছ যে একমাত্ৰ কেৱল কমিটমেণ্ট কৰা নাই, আজি বিজেপিৰ অৱস্থা বেয়া কাৰণে মোদীজী বাৰে বাৰে আহিব লগা হৈছে, হোম মিনিষ্টাৰ বাৰে বাৰে আহিব লগা হৈছে। আৰু কংগ্ৰেছৰ যিটো গ্ৰেণ্ড এলায়েন্স হৈছে, CPI, CPIML, AIDF, সংগ্ৰামী মঞ্চৰ, দেউৰী ৰিজনেল পলিটিকেল পাৰ্টি, ইভেন দ্য আশা, তেওঁলোকেও এই কংগ্ৰেছ গ্ৰেণ্ড এলায়েন্সৰ লগত সহমৰ্মিতা প্ৰকাশ কৰিছে। গতিকে আমি যথেষ্ট আশ্বস্ত যে এইবাৰ কংগ্ৰেছ মহাজোঁটৰ নেতৃত্বত 2 মে'ত অসমত পৰৱৰ্তী চৰকাৰ। বিজেপিৰ যিখন মেনিফেষ্টো কালি উলিয়াইছে, কি কৈছে? চাওক, তেওঁলোকৰ মেনিফেষ্টো আৰু ভিজন ডকুমেণ্ট এইবিলাকতো আমি যোৱা দিনত দেখিলোঁ। তেওঁলোকে কৈছিল উইল ইমপ্লিমেণ্ট আছাম একৰ্ড ইন ট'টো, কিন্তু পাৱাৰত আহিয়ে কি কৰিলে, আছাম একৰ্ডখন দিছ ইজ নট গীতা, দিছ ইজ নট বাইবেল। NRC আপডেট কৰিম বুলি ক'লে, কিন্তু NRCখনৰ ইনকমপ্লিট হৈ থাকিল। গতিকে বিজেপি কেৱল ফল্ছ প্ৰপগেণ্ডাৰ, আৰু বিজেপি এতিয়াতো কেৱল লাগিছে সভ্যতাৰ কথা কৈছে। কিন্তু কি সভ্যতা তেওঁলোকে নিজেই নাজানে কি জানি। তেওঁলোকে কৈছে যে মোগলৰ বিৰুদ্ধে, লাজ নালাগে, বুৰঞ্জীৰ অলপো জ্ঞান নাই যে মোগলৰ বিৰুদ্ধে লাচিত বৰফুকনে যুঁজিছিল, আৰু লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰধান সেনাপতিজনে আছিল ইছমাইল খাঁ ছিদ্দিকী ওৰফে বাঘ হাজৰিকা, আৰু মোগলৰ হৈ সেনাপতি হিচাপে আহিছিল ৰাজপুত ৰাম সিংহ। গতিকে লেক অফ নলেজ অফ হিষ্ট্ৰী, বিজেপি ইজ ট্ৰাইং টু ক্ৰিয়েট প্ৰপোগাণ্ডা এমং দি ভোটাৰ্ছ। আজি হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া কি অৱস্থা? মহিলাই ডাঙৰীয়া আকৌ আহিব। আজি এটা বিশেষ নিৰ্বাচনী অসুবিধাত পৰি তেওঁ শেষ মুহূৰ্তত হেলিপেডৰ পৰা বা নিৰ্বাচনী আয়োগৰ লগত তেওঁৰ এখন বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ল, আৰু ছাডেনলি সেইকাৰণে তেওঁ এপলজি বিচাৰিছে যে আমি
27 তাৰিখে বোকাজানলৈ আহিম তাৰপিছত একেলগে লাংহিনতো আমি বোধ কৰোঁ 29 তাৰিখে ইয়ালৈকে আহিম কাৰ্বি আংলং জিলাত বড়োসকলৰ ভূমিকা যথেষ্ট হয় কিন্তু যোৱা কেইদিনমানৰ আগত 11টা অগ্ৰণী বড়ো সংগঠনে সংবাদ মাধ্যমক জানিব দিছিলে যে তেওঁলোকে মুকলিকৈ জানিব দিছিলে যে বিজেপিক সমৰ্থন কৰিব তাত XBLT সকলো আছে কি ক'ব এইটো কিছুদিন হৈ গ'লতো হয় নিৰ্বাচনত কেতিয়াবা কিছুমান কথা ইনষ্টেণ্ট হয় আৰু ইয়াত 1 এপ্ৰিলত ইলেকশ্যন হ'ব হাগ্ৰামা মহিলাৰী আহি আছে 27 তাৰিখৰ পিছৰ ছবিখনলৈ অপেক্ষা তাৰমানে হাগ্ৰামা মহিলাৰ আহিলে চিনেৰীটো নিশ্চিত কাৰণ তেওঁ বড়ো জনগোষ্ঠীটোক প্ৰবঞ্চনা কৰা নাই তেওঁ বড়ো জনগোষ্ঠীটোৰ বিকাশ আৰু উন্নয়নৰ কাৰণে হি ইজ এ কমিটেড চলজাৰ আৰু সেইকাৰণে তেওঁ কৈছে যে বিজেপিয়ে আমাৰ BTADত বড়োসকলক ভাগ কৰিছে মোৰ কান্ধত উঠি বিজেপি শাসনলৈ আহিল আৰু এতিয়া মোকেই দলিয়াই দিছে গতিকে মই কোনো কাৰণতে বিজেপিক শাসনলৈ আহিবলৈ নিদিওঁ আৰু বড়ো ৰাইজক বিক্ৰী কৰিবলৈ নিদিওঁ এইবাৰ Pinya bertal ang si kangtonji lo kaduka via phanta kardom.